Isagot mi kada kayo ti istorya ana paulwan. Inayaw awan nga ubing. Tampo kita ngal daw iti panakigasang-gasat ti Immortal a Hero dito'y drama ana paulwan. Alipugpog! Pay, pulas! Anyat aramiden ta dito'y kabakiran. Adda kayat ko ang makita, apol. Tulungan ta dayjay. Tao? May sanga ubing. Ubeng? Ada ubeng dito'y kabakiran? Adda tulungan ta dayjay. Inosente dayjay a biktima iti kinadakes. Pasurot ti Reyna ti kinadakes tinang biktima kenkwana. Kasta? Agsawar ta, apol. Makita tan tumot lang dayjay nga ubing. Nabanog ako. Aging nagapay. Kuma! Ay, Sige, apol. Agi na nata nga rin iti sirok tinarukpos akayo. ay, ay, Talagaan na bannog ka, apol. ay. Nagdanupisak kamot kan di ka daga. Ay, maya, tekas toya panag. Tugaw ko. Ay, asla. Masuloy ko pa ikit dentidela. Ay, Ala, ay, kabayatan ti panagina nata. Istorya ti napasamak. Luapay nga adda ubing diti asapulin ta. itay paya kaya ko damagan kan ka. Nuapay nga daw bing ditoy nga ibagbagam. Amok adi ka mamati, apol. Iso nga istorya at pinapasamak. Ay, mabalin ay ilag ko. Kabayatan ti panagdengeg ko iti istorya. Apo? Ay, yep, anak matay na. Sige, agilad kan. Tapi nadardaras ka ang makaina na, apol. Ay, Istoryaan ka. maya tirik nak no kastoy. Ure at kidem ka, apol. Basta dinggam ti istorya Sige, kidam. Idi nga min una na apanawan. Adda ubing agtawon iti sanga pulo ket dua. Sadot dayti nga ubing. Saan laeng asadot? Nasukir kadagiti naganak kenkwana. Isu aparikot ti inana. Hoy, Solomon! Di na ko'y guyaban. Taamangan nudot dotak tadilam. Bilat! Nagalas ni inang ko! No! Nagdakas lakit ginaya ti ugalim si kang obing. Asino ayat ti timaw tawidam? Di si ka, tas si katinak! Ay no, aghay bladakan ka! Payman? Ayan tay pagbabaot kon aya? Awanin tayo pagbabaot mo kanyak! Imbasibas ko niti kasamakan! Anya? Oy! Hay! Ay no, patayon nak iti ungat day tanga ubeng. Intun kun, laksidan kan nga anak! Nagmeteg yan dito yung kabakiran. Awan ti mangmangig ko nga ungat. Matdaak ditoy. Awan mo ti mangibabaon kanyak. Awan pa iti mangbaot kanyak. No dadyak maramid nga iparamid tinak. Mayak ditoy. Asino ka nga ubing? Ha? Nagpintasan na babae ti makitak. Napintasa ka din? Ah, nagpintas ka? Di damo. Ibagbagak aniinang ko tinapintas. Isulangan ti makikita ka babae. Manipod na yanakak. Yung ika, nakita na? Ada nakita mo, napimpintas? Wen, napinpintas ka. Anyat nagan mo. Babae ko ng mata. Ha? Dahil pa tinagan ko. Awan nagan mo? Babae na rod. Sika, anyat nagan mo? Ubing ko namlatan. Saan ka arabrabakan? Iso adinak mo trabakan. Amok na danagan mo asaan nga ubing. Sulumon timpanagan ni inang ko kanyak. Nandiyak kayatan ti Sulumon. Tanakauyuyong mat ni inang ko. Tunggal awagan na kitinagan ko Sulumon. Ah,
Gapo iti dayta, demon kaya tinagan a Solomon? Wen, iso nga ubing latan. Mayat yar aramidam, ubing. Ha? Mayat, ti panang sukir mo kan puanan. Ad-ad ampay, apagungutan. Ha? Kurang ka di ba iti panang papaungot ko kininang ko? Kurang pa. Iso nga ad-ad ampay. Tiyag sukir. Inabak ka. Nakitam ka di tayo anak ko? Ay, Saus, no jay anak mo adi mo amo no asino ti amana ti sapsapulaw. At damanan ay ijay kakaykaywan. Patayon nak iti ungat day nga anak ko. Inabak ka. No asino ka titimaw tawidan na ah. Day tangarod ti problema aging gaita ina. Jak amo no asino ti timmawidan na. Tajak ngarod ammo no asino ti amana. Ay, day tatirigat na kag. Tawakirat ka nga main, idi kalaslas bangam. Anya ngay ita, di mon ammo no asino kadagiti lalaki nga inayat mau, tinagtaudan ti anak mau. Inabak ka? Gapo iti kinawakirat mau, awanen tinangitong palken ka. Kat anya ngay ngaraw ita, awan maitudom nga mana. Iso adi mo mababalaw, no apay anag pupunipunan ti madi nga arameg. Hay, Sa pulak ni Solomon, ina. ay saanon, sumangput tumutlaang. Amangan no makasalaw ka pa ikitday iti mangyaw awan, no surutem ijay kakaykaywan. Urayom laengaw na sumangpaw. Inang! Inang! Ay, apo. Agyaman nak ta simbangpot kamatlaeng. Naggapgapwam, ha? Mabisinak! Pakanan Damdamagak no sa dino tinaggapwam. Ijay ka kay kaywan. Adda napintas sa babae, Ijay. Be! Napimpintas nga dayo ng amsika. Anya? Alam na, pakanan nak. Mabisinak unay. Asino a babae iti bagbagam? Ni babae. Anya ka matan. Mabisinak kunak lang arudan. Ikanak iti kanak. Ay, nagdakas lakad at talaga ti ugali mon, Solomon. Kasta ti panakisarsaritam kanyak nga inam. Idinto ta saan ka kumaatim mao kan nakadakal lakas ta no di ka inay aywanan. Agungat ka naman. Mabisinak kunak. Ay, no. Mabisinak! Isungay kanak iti kanak! Ay na, inabak ka. Diyak amon ti aramidag iti anak ko. Balakadan na kuma. Nay, apay ngay asyak pay anagbak bakit awak wakirat ti pagdawatam iti balakan. Gaputa si kakanayon ti makakit-kita iti mapaspasamag kada kami nga gina. Anyan, imbagman tamamati ka kanya. Ay, pangaasim ina. Jakon kabailan. Jakon amo ti aramidag iti anak ko. Tapno respetuan nakmatan ngay nana. Talaga kaday, asaan mo nga amaw no asino ti ama ni Sulumaon. Saan ko man ati ama na ti dakamatan nyo? Linipat kon dayta. Ti aramidak ti bagayo. Tabaring denggenak matan ti anak ko. Ay, anos. Wow, anos ti kasapura. Anos lata, taag na kumtaw. Anda pa'y nga tapag nakman na. Ag na kumtaw. Urayong laeng. Ay na. Nabusugak manan. Kasta pakanan no mabisinak. Ita tanabsog kan. Denggam ti ibagak anak ko. Nabusugak nga rodan. Anak. Anak maturog. Kat no makaringak. Mga anak tumanan. Anya? Di na kon kasasaw. Maturog akon. Anyan. Talaga saan kun san ama binor ti anak ko. Anya ti aramidak. Kinuna ni ina baka abaybay aklaang tagnakam to. Hanggang mauray ko pa ingata ti panagnakam na. Mabisinak manen. Isungay kanak iti kanak. Awanan ti maitid ko akanam. Anya? Anak-nak. Iso pa kananak. Dakkel kan. Matulungan na kuman nga agsapol iti pagbiagta ha.
Ang sadot kamot anapaklan. Nasukir ka pa'y. Awanan ti maitid ko pa'y akanam. Anya? Ay, awanan anak ko. Ay, nabambanog akon. Saan kan akabailan nga isakad pa'y? Apay nga kasta? Gaputa saan kan akabailan abyagan. Ay, manjakon. Nauma akon. No kasta nga rod? Kirata kung dagiti kaldero kas kada kasirola. Ay, awanan! Ay, hustad sa naman! Di mo iborat amin dagitali kaman! Pagyanapon dito'y kabagiran. Di na kayatan ni inang ko. Si Kanti Kadwak. Talaga adinit kayo, tiyagan. Saanin? Ala, sumurot ka nga rin kanya. Papananta? Sumurot ka nga. Oh my God, Ubing. Ha? Ayan kon. Apay nga yajak matan makita tayo babayan nagkuna asurutag. Babae! Ayan mo! Babae! Ayan man! Ha? Apay yajak matan makita. Jak matan na mo. Nanya kadagiti nagsasanga adalan iti malikudak tinagapwak. Nagsubli ako mo. Babae! Agpakita ka kanyak! Ha? Sunggumat dito nagpakita iti masungad ko. Hay! Sana sikat yung awagak! Pumanaw ka dito! Ha? Kasladay bagbagana. Namjak maawatan. Ha? Kita anak iti pangatukan pababa. Ha? Abay ngay! Nakadut-dut-dutak matan! Ha? Nakadut ibok iti takyag ko! Ang bubok titakyag ko! Ha? Ha? Unay nagiti sakak! Nagpuskolan ti buhok da! Nangisid pa buhok! Apay ngay! Sanak sa natao! Inang ko! Agawid ako ninang! Urahin na! Agawid ako! Tungpala ko ninang ko! Inang! Agawid ako! Diyak kayatan dito'y kabakiran! Sabali, sana da ito'y tidalan nga gawid. Agsubliak, inang ko! Agdaak dito'y kakaykaywan! Agawid akon! Ha? Sabali manan, sana da ito'y tidalan. Apay ngay, sa dino nga ito tidalan na pagnaak. Diyak matan masarakan tidalan ko nga gawid. Nayawawanak matan! Nayawawanak kon! Inang ko! Arayatan nak! Inang ko! May masak sa matan tinatorog. Nagtagtagayin na pa. Ha? Sirok ti kayo tinagturogak? Ha? Dito'y samat a lugar di na itagtagainap ko. Ay, aguray ka. Ayan, Nicolas. Nicolas! Ayan, Mon! Pinanawan naksamot ni Nicolas. Sa payak mo dito'y a lugar. Nicolas! Jesus, nayaw awan naksamatan. Saan ka anayaw awan, Apong? Ha? Ay, kunaklano pinanawan nakon. Yak masurutan tay nagnaanta ngay may ditoy. Sa pulen ta day ta ubing agagara ta dito'y, Apong. Wan, amo kon titsura dayjay. May lasin ko no makita. Mamatiak ang mailasin mo. Gaputa inistoryakon kan ka tinapasamak iti dayjay nga ubing. Ha? Kanya nga inistorya. At no natagtagainap ko. Umay kan, Apong. Agsawartan dito'y kabakiran.
Tabaring masarakan tanjay na yaw awan nga ubing. Ket mo masarakan ta. Isublita ken ni inang na ah. Tulungan ta apong. Tapno agsubli iti sigud a kinatao na. Tapno maaddaan pa iti gundaway nga agbaliw. Ditang gagayem, tinagpatinggaan ti tampok nga istorya itang aldaw. Iti pan nakigasang-gasa ti immortal a hero. Dito'y drama anapauluan. Alipogpog! Insurat para iti radyo, nenla iti Astudillo Aquino. Ganiti direksyon, Kirby Rillera. Sound effects, June Rebutazo. Musika ken computer recording technician, Mark Molag. Isagsagot ka na kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kan daytoy nga istasyon. Alipong